Tutulan ko na. Ngizothi wazini wena mina ngazi umzali okhulisa ingane ngocela kwamakhelwane iqeda ingamnaki leyo ngane wazini wena mina ngazi umngani kamngani othatha intombi yomngani ngoba engafuni iphumelele umngani awusale usungitshela wazini wena ngazi abangani abakwazi ukuvusa ingwareni ungaziwa kodwa lo mthi kusasa lakho malishabalala ngazi abantu ababa nawe mawuphumelela mawuhluleka bayakubalekela wena wazi mina ngazi izinyembezi zomfelokazi nezinyembezi zentandane ekhala engomele emsileni sesihlabile sachitheka igazi sangasakhumbulani salusungena wena wazi mina ngazi ingane laka nothisha esikoleni ngoba ifuna ukuphasa ingafundanga mina ngazi imbongi ehayela ukuwa amantombazane awusale usungitshela mendi wazini wena ngazi abantu asebehlulekile empilweni abantu asebelahle ngisho ithawula empilweni mina ngazi usiso lahle ingane yakhe emgqomeni wena wazi mina ngazi ukuhlupheka kwami phela mina ngikwazi ukuya esikoleni ngingadlile mina ngikwazi ukukhula ngaphandle kobaba mina kuningi okukhulu engikwaziyo sanisongitshela ukuthi wena wazini mina ngazi abafundisi bamanga abaqola imali mina ngazi uthisha olala nengane esikoleni awusale usungitshela mendi wazini wena wahlengezela inyembezi umama umebona ingane yakhe ihluleka sebona ngathi nomthandazo wakhe awufike ezulwini umekhuleka mina ngazi izingonge ezibhala inkondlo ezakhayo kodwa lutho ukuphumelela wena wazini Wela